chung si nga chuan PMD te po kan tela kan poimo sia hi hoi renon leila herong bol na poimo tak mai thok tura pathian in min ko hi mi ten ke mani awaga PMD ni ve an ron cha ka PMD member ni hi thamuan thak an ti theina turin PMD a hialal pa rong bol ila kan rong bol na awang chon ho in ti thiang ni mangu sual ne na man ruan i thiang lim nai ngatinge sual kan ne thailo kan rama hian mizoram mi pui ain engatinge piang thar hi kan tam jok fo kan ti chuan kan thiang lim thin lo wang ani sual kan ne lo thin ani apoi em chu wangin thiang lim na nun kan nei pot chuan sual hi kan ne zel don ani sual ne turin in buat sai tiangu Pentecostal Men Department PMD Meet hi alo pian chua dan chu district board in nikum masa khan ahan rela PMD te hi tunai na sale zuala ko than lama hian tangkai jok an ni le zel theinan te kan in po dai le zel theinan te hian an pual hian mit buat saina thanga ti na rela ti chuan nikuma khan avoi khatnan college venga ka ania chumi nu chuan district board in kan han thlir le a district board in a thlir nuwa khan kum tin nge kan neyang eng tin nge niang ti te kan han ngai tua a zong chang thakin kan thlia chu wangin kumina hian kan han nei le ni kuma khan tunang hun tho November tha pathian in hun ber dot tu a hian kan nei ya ti chuan tun chuma po hian November tha kum sang ni som ni le panga pathian in hun ber a hian kan nei le ani hey lunglei district PMD Meet voi ni na venglai local ta anon ngata te to pin kan in pu se kan han dong nga azong sang tha le ka sia chuti role ro chuan ai ko kim zo ka han man theya Pentecost pa ho te tam le zo zo khanin to kho ma hlim taka hun han man the ni se chu acha om le zo ten kan sia maro se tuna kan hun man tok po thiên rem ro zela ngai la lo ten kan sia ti chon he ke ni lunglei venglai UPC te po khan in buat saya buat sai dan thiam har view ang zan nge local ang ti kha department dang anga district ka hroi tu te ateng mo phur tu nei lem lo ni wang hian information pack duain achak thei wak lowa man mo thei lowa thil hriat ki ma hare me ma se chu tiang chung chuan kan theiang angin kan loin buat sai ve a chuan hei kan in buat sai na ang mil tok ten pathianin palai te po min han pe ni ten kan ria kan ti le zel na tura he ai hlut thei tur zo program limom buat sai zel thei ni ta sela ma kan son zel tura te po ngai la chu hun te chu ha le lom ka ti khop mai ti kha kan soi ani PMD Meet thi zong chang thak don ko mai he an kal kho ma pa ho an la muk mai te amu nom thama anuam ko mai zong chang thau mai ti zet la ani buat sai zel se kan district roi tu te hian kan ti le ni PMD Meet khamoda na chuan ke alok thak ka tia ten te khol tal mi pahoten na rong bona kan nei te tu ka voina district na dia an bo sai kan tu tan bo sai hi chung kwa po kan za vai ta na lu le district ta na mai ni lo zoram ta na po hianin mason na kan nei karing aro po na thaka the om se la ka du bok coming to silom ki mania sa phaileng lokala loi kania hey tamlo na wangin lung leila mate kanoma rem chana in tukin lama hey PMD Meet tet chimin kaju in khom vea azong chang thak don lein ka sia ro pui ka tia rina in an lo ti chang tlunga hey ye zong chang thak thil ti zel chi apo ka nga ya ye PMD member omlo na te po nei tura hei soi tu te po hian campaign te han nei ve se ra nga te po hian local te de wa te then kha chu an ding lawa chu nga te po chung ding tur hian ma la thei se tha ka ti hle mai PMD Meet
chung chang hi tlem soi du kan ya PMD Meet hi nei le zel tak ani a PMD member te po karina na ron kal cha a venglai UPC begina po hian thlen fo chi ni ti kha PMD member zong te kalau shil du ni kalau me Lunglei District United Pentecostal Church 10 PMD Meet kan buat sai thin hi zong chang thak kan tia a hlawhtling kan tia ti fo atana tha kan ti hle kan lom tak mewani ti voina hian kan han soi ni sela huna lo kalanga kum dang sela po PMD Meet te poila mang sel tura te po in ngai la adol tu ten in buat sai na tha PYD LED le rong bol tu charge board te ko ran suai tu ten pek na ro puya hey PMD Meet hlawhtling taganan mang thei hi lomom kan ti tak set seta tun tuma hian speaker ta na kan district superintendent Reverend Silarin Tluanga kan manga anin he na tangin thupui poimo tak mai pathian rong i bolang uti in thupui kan han nei ani kan speaker ne na tanga kan thungai thaka ro pui tak me ni ti hi media culture kan han puang ani ka ming chu lal ming lua kania mual cheng khua kania hey PMD Meet lunglei veng la ya mang turin kan kala mual cheng atangin PMD Meet aro puina lo bom khop maya azong chang tak ko mai kumdanga po hianin nei zel theila pathian mal som na le ruaina in kumin po aro puina nuam khop mai he ahlim om aro puina tha ka ti tak zeta man fo chia ka ngai a tha ina lo mong ole kaming chu si lo ram tluanga kania thing sai local atang ron kal kania tuna hian thing sai tangin mi pariat kan ron kala chu kan president Albert Laldin puyate lal nun himate hallelujah te la ro dola tron nunga than fela lal be seya te kania OB pangal kan lo kala ni hei PMD Meet nei azong sang thak le in ka ria ti chun som zat lak po ni in ka ria alom tak mewa ti chuan ami mal tak pon tun kan man china po hian kan hlok to hle ani ti chuan mun puilam ngora PMD Meet ngat lo te hian thing tlang lam panga te thing sai lam panga te hian kan ho tu te hian ron ngat ve thei se ti ha kan dil pa boka kan ngen pa boka hlok thak kan hlok to hle ani ti kha kan soi vele du ani PMD Meet hi pathian in remma ti chuan district board ta kan han thir non lenga kan lati sel tura po kan ngaya kurom kan ti sort view mai chanchin tha lukasiak bum kwa chang som ni le pathum kan chiar chuan tu point mi zuya du chuan ma ni hriom poi salovin ni ti da cross point mi zui ro se lali suan atiani